Salibonani babukeli labalalele emakhaya lani lonke lesizwayo lisendaweni ezijiyeneyo siyalamukela kusifundo sakuyona liviki sihlangana njalo sifunda ilizwi likaNkulunkulu sifunda amaqiniso aseBhayibhelini siyalamukela lonke elise Beitbridge kusiyafika eVictoria Falls ikhonale lani elise Plumtree Stichini siqhuma sisiya kuwa eNtabazinduna lilami owenu mfundisi uIvonne Siziba ngilabo njalo abafowethu kuyona liviki abazasithungamela sibe labo esifundweni sakuyona liviki ngizaqala ngosesandleni sami sokhohlo ukuthi asiveze alamukele. Salibonani balaleli ngiyathokoza ukuba lani ngayona le ngalolu suku lwalamhlanje mina ngipastor Lulama Tshuma. Siyabonga landele osesandleni sami sokudla. Salibonani balaleli siyathokoza ukuba lani kulolaleli viki njalo siyalamukela esifundweni ibizo ngumfundisi uLungile Sitsha. Siyabonga sesamukelwe singena ethubeni lomthandazo bese singena esifundweni sakuyona le viki uzasikhulekela umfundisi uSitsha. Asikhuleke nini Baba wethu osezulwini siyabonga ekseni lesi sifundo esiphambi kwethu sicela usiphe ukuqedisisa nxa sawuqhubeka sifunda endaweni ezehlukeneyo lapho esikhona siphe ukuqedisisa esikudingayo ngalesi sikhathi ngoJesu siyakhuleka amen. Amen. Siyathokoza ukuhlanganyela lani njalo kuyona liviki kusifundo sonese sinanzelela ukuthi abaningi benu besihamba labo ezifundweni ezidlulileyo emavikini adlulileyo sinanzelela njalo futhi ukuthi abanye belisiba lembuzo ebisaliganxele lapha lalaphana ezifundweni liswela ukuthi ngaphendula ngayiphi indlela ake ngilincede ake ngilisize ukubana nxa kungenzakala ukuthi ekufundeni kwethu ube lombuzo usale kule ndawo lapho ganxele khona lingathatha lezi nombolo ukubana lisithinte lithole ukuncediseka lithole ukuphathiseka 0774 017 115 ngizayiphinda futhi 0774 017 115 esibili 0778 493 959 0778 493 959 kumbe lisithinde njalo ku 0773 959 124 0773 959 124 ukwenzela ukuthi liphathiseke lincediseke sikhambelani likhule ekukholweni kuyona liviki Tshuma kuyona liviki Sitsha sikhangele isifundo sesithupha ulesson 6 lapho esikhangela khona ngokuqhakatheka kokuchasisa ukuqhakatheka kokuhumutsha ukuqhakatheka kokuchasisa ilizwi likaNkulunkulu sinanzelela lapha nxa singena kusona isifundo ukuthi ukufunda iBhayibheli Sitsha kuthi ukuthi kumele iBhayibheli silichasise ukulifunda kumbe ukulibala kuthi ukuthi kumele silichasise kodwa sikwenza njani khonoko silichasisa njani iBhayibheli silifunda njani iBhayibheli ngiyangena nje eBhayibhelini yini engiphumela ko ngiphumela ko ngingena njani eBhayibhelini ngingazi njani ukuthi engikufundayo ilokhu kumbe ilokhuyana ake lisincedise abafundisi ake lisithungamele ngingazi njani ukubana iBhayibheli kumele ngilifunde ngayiphi indlela Sitsha ake siqale ngawe singafunda njani iBhayibheli. Well ngifisa siqale ngokufunda lapha eBhayibhelini AMAHEBHERU 11 iverse 6 ithi yona ngakho kungekho ukukholwa kakukho kumthokozisa uNkulunkulu ngoba lo oza kuye kumele akholwe ukuthi ukhona njalo uyabavuza labo abamdingayo ngeqinisa ngezinye indlela nxa sifunda iBhayibheli okumele sikunanzelele uqala indaba yokukholwa i-approach yethu eBhayibhelini imele ibe ngiyokukholwa kube kanti ke kulendlela eziningi abantu abaphumelazo ezokuchasisa iBhayibheli funa ngithi ensukwini ezidlulileyo kumbe eminyakeni edlulileyo ngisho lakathesi abantu basebenzisa indlela ezichiyeneyo ukuzama ukuchasisa iBhayibheli ngifisa ke ukuthi ngithi mina okumqoka nxa sizachasisa iBhayibheli ukuthi sizwisise ukuthi vele lona liyilizwi likaNkulunkulu kasingeke sili approach njengamanye amabhumbe nje ezinye izingwalo
ezingayisizo ilizwi likaNkulunkulu. So ke uqhakathekile ukuthi sinanzele khona lokho. Ngithe mina endulo basebenzise indlela ezitshiyeneyo kuze kufike isikhathi esikhulume ngaso iviki ephelileyo, isikhathi sama reformers lapha be-emphasize khona indaba yombhalo kuphela, sola scriptura. So ngathi mina indaba yokukholwa kayibe mqoka nxa sikhuluma ngencazelo yeBhayibheli. Siyabonga mfundisi Tshuma, uthini wena ikakhulu nxa sikhuluma ngendaba yona le yokuchazwa kweBhayibheli, silifunda sithini, singena njani phakathi kweBhayibheli? Ngidobhe loba kuyini, siqalisa njani ukungena eBhayibhelini? Okay. Mina ngizaqhuba ngise phambili ngisukela kulokho okuchiyo umfundisi uSitsha. Nxa ufunda iBhayibheli uqala ukhangele iBhayibheli lona lile mihlobo yemibhalo echiyeneyo, types of literature. Okay. So uqala uzibuza ukuthi umhlobo bani wombhalo lo engubalayo khathesi. Okay. Kungaba ngumfanekiso esibiza sithi iparable. Okay. Kungaba history, imbali. Historical narrative, lapho kulandiswa khona indaba eyenzakalayo. Kungaba yiprofesi. So ukuthi uchasisa njani kuya ngokuthi umbhalo nalo owubalayo ngasoneso sikhathi ngumhlobo bani wombhalo. Then bese kubuya lokuthi kumele uzibuze eminye imibuzo njengokuthi uthi wena kanti lo lobayo wayebhalela obani? Okay. Wayezama ukuqondisani khonapho kwakube lohlupho bani kuyini ayezama ukuqondisa? And then kuyini ayekufundisa ebantwini labantu? Ubusuzibuza lokuthi khona phana efundisa kuyini mina engingakuthola from khonokho ayekufundisa. Kunjengokuthi silinganise ngokuthi wenza ilong jump. Nxa ustart iBhayibheli, umuntu oweqa ilong jump, antu uyaqala acheda emuva, abese buya ngesiqubu esenzela ukuthi eqe ibanga elide. So le Bhayibhelini kunjalo, nxa ufuna ukuthi uzwisise umbhalo, iverse, uyaqala ubuyele emuva uzibuza ukuthi kwakutheni kuze kukhulunywa amazwi njengalawo, kuze kulethe isifundo esinjengalesi, kuyini okwakuqondiswa ngasonisa isikhathi. Ungazwisisa imbali yalapho bala khona, sekulula ukuthi ungazuza izifundo ezisuka khona phana usuqale wazwisisa ukuthi kwakukhulunywa ngaso. Siyabonga Tshuma. Kumavikila adlulileyo sifundile kakhulu ngamasiko langemikhuba langenkambo, safunda ngezinto ezingxenye yempilo yethu. Nxa ngingena elizwini likaNkulunkulu kukhona yini izinto esingena silazo elizwini likaNkulunkulu ngesilungu abangathi ngama presuppositions kumbe imicabango kumbe esikukholwayo kumbe esikubambileyo esivama ukungena lakho elizwini likaNkulunkulu, ingxenye okungadunga kumbe kuphambanise indlela esizwisa ngayo ilizwi likaNkulunkulu? Sitsha, uyibamba njani, uyizwisa njani indaba le? Kukhona esingena lakho yini elizwini likaNkulunkulu? Ngezinye indlela kukabili. Yebo kambe nxa umuntu efunda loba yiluphi ugwalo kukhona abe elakho esingathi thina ngemva kwengqondo yakhe at the back of his mind abe kucabangela ukuthi ugwalo lwendufundayo engxenye lukhuluma ngalokho lalokho, kungaba yinovel umuntu engakayibali ebone kuphela ititle yayo laphana, uyahla conclude ukuthi ikhuluma ngalokho lalokho. Kunjalo leBhayibheli kakuvumi ukuthi umuntu angene kilo neutral. It's either umuntu nxa engena eBhayibhelini ungena elengqondo ethi yona uNkulunkulu wenza lokhu mbuyenelisi kwenza lokhu mbuyenelisi akhulume ngalindlela, kumbe angene elengqondo futhi ephambene lakhona lokho lokho esithi ngama preconceived ideas, lokho umuntu abalakho engakafundi iBhayibheli. So ke lapha esikuvezayo namhlanje ukuthi
kuningi ke okuphazamisa ukuchasiswa kwemibhalo kusiya ngokuthi umuntu vele ucabangani kuyini angena elakho nxa efunda iBhayibheli nxa ezangena elemicabango funa yokungakholwa uNkulunkulu lokho esingathi thina izenzo zikaNkulunkulu ama supernatural acts kaNkulunkulu nike umzekeliso ukuthi funa iBhayibheli ikhuluma ngokuthi uNkulunkulu wehlukanisa ulwandle olubomvu lapha nangithi nxa umuntu evele engawukholwa kunokhana kunzima ukuthi avele azwisise indaba yona leyo ngoba uzangena ezitshela ukuthi hayi vele uNkulunkulu kangeke akwenze khona lokho kube kanti ke omunye umuntu nxa engena vele ezwisisa ukuthi hayi uNkulunkulu is the ability uyenelisa ukwenza loba kuyini nxa engena eBhayibhelini ungenele ingqondo yokuzwisisa ukuthi loba kuyini okulotshiweyo ngiyakwamukela ngoba uNkulunkulu uyenelisa ukwenza loba kuyini. Siyabonga. Tshuma singena njani kade elizwini likaNkulunkulu? Kuyini esingene okumele singene sikuphethe lokumele sikuchiye eminyango singangeni lakho elizwini likaNkulunkulu? Ngibona ngani ngizaphinda okunye akukhulumileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa ulanda ilizwi likaNkulunkulu ufunda iBhayibheli kuyabuya ungena ule nkambo yakho ungena ule mbali yakho engamelana lalokho anokufundayo kumbe iphathise ukuthini ukuzwisise ngcono. Kwesinye isikhathi kulalokho abathi i-world view indlela okhangela ngayo izinto ke wakhuluma ngayo umfundisi lapha ukuthi nxa kuyikuthi ku-world view yakho awukholwa kuzimanga awukholwa ukuthi uNkulunkulu wayengavula ulwandle olubomvu abantwana bakaIsrayeli bachaphe olwandle olubomvu behamba emhlabathini omile kule miduli yamanzi emaceleni. So ukhulumile okuningi kodwa mina engulandayo ukuthi nxa ungakholi izimanga eziseBhayibhelini la nxa usuchasisa iBhayibheli kuyakwenza ukuthi ukuchasisa kwakho kuzama ukukhipha izimanga njengokuthi nxa kuthi uJesu wahamba emanzini wonke hayi ukuthi uthi kahambanga wahamba phezulu kweayisi wahamba phezulu kwenqoqwa ukuthi wena hayi wahamba ekhunjini so ubalekela iqiniso elikhona elisegcekeni. So ngezinye indlela even la nxa usuchumayela nxa umuntu echumayela uyakwanisa ukubona umdlandla kumbe umvamvithi akhuluma ngawo ukuthi umuntu lo izimanga uyakholwa ukuthi uNkulunkulu wake wenza izimanga endulo njalo nxa ekholwa ukuthi uNkulunkulu wake wenza izimanga endulo lalamhla engazenza uyambona umfutho wakhe iconviction alayo nxa ekhuluma ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu ophilayo olamandla amaziyo alobudlelwano laye. Nginanzelela yebo sithi ukwengeza khona lapho nxa ufunda iBhayibheli ungavumi ukuthi funa inkambo yakho kumbe lokho esingathi thina indlela okwaphila ngayo ibe yiyo egayida kumbe ephambanisa ukuzwisisa kwakho iBhayibheli. Ngezinye indlela vuma ukuthi nxa usufunda iBhayibheli ukhuleke ucele umoya kaNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuzwisisa ngoba iBhayibheli sithi thina lilizwi kaNkulunkulu. Kumele nxa siza kulizwisisa sidinge umoya kaNkulunkulu ukuthi asincedise ukuthi silizwisise sichase futhi ngcono kakhulu. Ake ngidonsele emuva mbijana nje komzuzwanyana nankana amadoda lana amabili ayesiya eEmmaus angithi siyakhumbula amadoda lana sifunde ngayo indaba liyana uJesu uyabafica endleleni lanqaba bengamazi kodwa abeseziveza kibo sebese eEmmaus lo hambo olude abaluthatha ebusuku sikhumbula ukuthi bafike eEmmaus sokuntambama lo hambo olude abaluthatha ebusuku sebebuyele eJerusalema ukuthi bayebika ukuthini usevukile ngeqiniso simbonile nxa befika endlini ephakemeyo ku-upper room bathola abafundi bezivalele ngoba babelovalo besesaba phela ukuthi njengoba umsindisi ebulewe ingxenye labo bazaba ngaphansi kokuhlupheka okufanana lalokho inkosi yabedlule kiko. iBhayibheli liyacaca liyaveza ukuthi nxa basebengenile lamadoda amabili baqoqoda bavulelwa bangena babika udaba lwabo ngemva kwesikhathi esifitshane uJesu uyangena abe phakathi kwabo. Lithi lizwi baba lokwesaba lokuthuthumela lovalo kakhulu. Kuyini okwenza ukuthi abafundi bakaJesu laba imbhalo ababeyazi bangaboni amaqiniso lokwambulwa kwelizwi likaNkulunkulu emehlweni abo? Kuyini okwenza ukuthi baphumputheke? Kungabe kuyikuthi labo babelama presuppositions yini
kulezinto ababelazo yini ngomsindisi ezabenza ukuthi baphumputheke bavaleke bebona izinto zisenzakala emehlweni abo. Ungakhangela kuhle abafundi laba babekholwa ukuthi uMesiya uza kulwa lamaRoma akhulula uIsrayeli. Babekhangelele uMesiya opolitical owayeze bakhulula umbuso walapha emhlabeni. Babengakhangelanga uMesiya ozahlupheka afe athwale nzima kuchitheka igazi ukuze basindiswe ezonweni. So ngezinye indlela badanile lapha khona ukukholwa kwabo ukuthi uMesiya uzabuya amandla anqobe izitha zabo abesemisa umbuso wamaJuda. Yeah. Kwenza ukuthi la nxa uJesu wayekhuluma labo ebatshela ukuthi ngizakufa ngosuku lwesithathu ngivuke engcwabeni konke khona kwabakhutha. So nxa ulama presuppositions kumbulo okunye engqondweni yakho kuyenelisa ukuthi kukwenza ungaboni amanye amaqiniso avezwe eBhayibhelini. Ke nginike isibonelo lesi. AmaJuda nxa babele testament elidala njengeBhayibheli labo. Kulama verse amaningi ayekhomba ukuza kwaMesiya. Kulama verse akhuluma ngoMesiya kumbe uJesu esiza ngamandla elobukhosi ezediliza imibuso yalomhlaba emisa umbuso omi kuze kube phakade. Bese kusiba lama verse anjengo Isaiah 53 lapha kukhulunywa ngoMesiya ehlukuluzwa kuchitheka igazi ukuze abantu basindiswe. AmaJuda babona kuphela amavesi ayekhuluma ngoMesiya obuye lamandla ezemisa umbuso walomhlaba. Amavesi ayekhuluma ngoMesiya ohlukuluzekayo acicha kibo abawabonanga ngenxa ukuthi bathi babebala iBhayibheli bevalwa amehlo nama presuppositions abo. Singakadluleli phambili ngiyananzelela ngizama ukuhlanganisa ukubutha khonokho besikuqoqa. Kuthi ukuthi imicabango le esingena elizweni kaNkuluNkulu silayo iyabumba indlela esichasisa ngayo ilizwi likaNkuluNkulu. Ingabumba indlela esingathi method kuyabumba futhi kuba lendonselo kungcazelo esiphuma layo. Ingcazelo esiphuma layo ibisibumba esikukholwayo kumbe singathi ibumbe itheology yethu. Khonokho futhi ingcazelo ibisisiba lendonsela emandleni ombhalo ibiphindise siba futhi lendonsela kulokho esikukholwa ngomsebenzi kumbe uthumo lwebandla. Akusitshele mfundisi Sitsha okuyikho kuqalayo phakathi kwe translation le interpretation kumbe ukuhumutsha lokuchasisa okuyikho kubuya kuqalayo kuphi? Well, kungani esindebeleni kuya awuphumi kuhle othi ngubeke ngamabala esikhiwa enjengoba enjalo. Nxa sikhuluma ngeinterpretation le translation. I-translation yikususa ikuthatha njengoba kunjalo ukususa kolunye ulimi ukufaka kolunye ulimi. Then interpretation yikuzama ukuchasisa lokho kuvele sekubhaliwe ukuthi kuzwisiseke ebantwini. Ngezinye indlela ke umbuzo wakho uthona kuyini okuqalayo. Okuqalayo yi-translation. Sizananzela ukuthi iBhayibheli silithole lisuka kundimi ezinye esingathi ngama ancient languages ezinjenge Hebrew, ezinjenge Greek, ezinjenge Aramaic angithi. Laselichasiswa ke la translatewa lisuka kulezo ndimi lifakwa kulimi funa elwesilungu. Laselichasiswa ke lisuka esilungwini lingena kwezinye indimi lezi ezinenginengi. Pho khonapho kwemfundo ngikhulume khona ukuthi yikho lapho esile challenge khona kumbe silohlupho khona olukhulu lapha abantu sebechasisa khona iBhayibheli besusa kolunye ulimi belusa kolunye ulimi. Lapho sebezama ukuthi bachasise ulimi abangaluzwisisiyo kuba nzima khona lapho. So ke into ezimqoka umele umuntu azinanzelele ukuthi nxa iBhayibheli lichasiswe kuhle kumele lichasiswe from the original text kule lapho labhalwa vele likhona ukuthi ingqondo yomlobi wayevele ejongeni ngokuyikho okuqhathekile lokuthi kwakuyilesehlakalo bani okusenzakala njalo wayelobela bani le imessage ayibhala kwakutheni konke khona lokho kumele ukuthi umuntu nxa ezabala iBhayibheli ezalichasisa futhi
akuzwisise kwenzela ukuthi kungabi lokulahleka ekuchaseni iBhayibheli. Chuma kuyini okuqalayo usitsho uthi uqala i-translation oyiko oqalayo kuyini ngichasisa ulutho ngilususa kusiGreek ngilususe kusiHebheru ngilususe kusiAramaic ngilufaka esindebeleni esikhiweni esishoneni ngingalu interpretanga kuyini okuqalayo Chuma ngiqala ngizwisisise yini ukuthi ipassage kumbe iverse ithini kumbe iBhayibheli ithini ngizwisisa udaba lwakhona uqala yini ngibe sengilufaka olimini lwabantu kumbe ngifaka olimini lwabantu ngibe sengiluzwisisa yini okuyiko kubuya kuqala kuphi hayi mina ngivumelana lo mfundisi ukuthi kumele uqale uzwisise umbhalo ungawu translate. Okay, yes maybe kwengeza khonapho Chuma esami ukutsho ukuthi nxa sikhuluma ngalama original languages esikhuluma ngayo indimi lezi ezinye njengeGreek iGreek ayilalo esithi iword order ukuthi nxa ngithi mina asambe echurch ngiqala ngoasambe iGreek ngaqalisa ngokuthi echurch asambe so ke nxa ngingafisa ukuthi ngikuzwisise kumbe ngingafisa ukuthi ngikuchazise lokho kuzamela ukuthi ngiqale ngizwisise icontext ngizwisise ukuthi vele ukukhulunywa ngani khona lapha angithi then ngingazwisisa ukukhulunywa ngani sokulula ukuthi ngikuchasise khona lokho njengoba njalo kodwa uhlupho esibalalo why ngisithi mina kumele ukuthi kuqale i-translation ngoba ungaqala wena ufuna ukuchasisa ungawuchasisa ngenye indlela engayisiyo umlobi kade ijongile kodwa nxa ungakutranslate njengoba kunjalo okuthi ukuthi nxa sithi translate sithi word for word nxa sithi na Jesus is coming again ngesilungu wena ukusukubeka ke ngesindebele ukuthi uJesu uyeza futhi when laphana wenze i-translation uyawuzwisisa ngithi so ke ngithi mina oqalayo i-translation then ngesenza zama ukuthi ngizwisise ukuthi ku-translation leli kumbe kulo umuca ukuthi uJesu uyeza futhi kutshoni khona lokho so kuyi-interpretation. Siyabonga uChuma uyasala mbijana gcizelela Chuma siqhubekele phambili. Okay mbona engxenye kwabanye abalaleli kungabe kulo mbuzo othi wona kati mayenxa thina esingayenzanga ama-Greek labo eziHebheru isithi kusho ukuthi phela asisayi asilizwa lelizwi likaNkulunkulu ukuthi asizesizwe iBhayibheli even ungazange ufunde indimi lezi uyakwanisa ukulibala uzwisise imfundiso zalo eziqhakathekileyo but lokho kakutsho ukuthi nxa ule thuba lokuthi ufunde indimi lezi ukuthi singayekela ukufunda ukuthi hayi lokuyazwisiseka loba ngingazange ngizifunde nxa kule thuba lokuthi ufunde uyakwanisa ukufunda ngoba kuyakunika i-chance yokuthi uzwisise ngcono ngenza njani mina engingazange ngifunde lezi ndimi ukuthi ngiphathiseke kuhle ukuthi usebenzise amaBhayibheli achiyeneyo uxeganise amaBhayibheli achiyeneyo ikakhulu nxa ngikhuluma ngamaBhayibheli lapha bengikhuluma ngama-translation abhalwe ngama-councils abantu abaningi behlangene ayikhona iBhayibheli ebhalwe ngumuntu oyedwa ezihlalele yedwa lapha kuyabe kungayisiyo Bhayibheli esingayama kiyo so amaBhayibheli abhalwe ngabantu abaningi ngamaBhayibheli njenge NIV i-Revised Standard Version King James Version so wona lawana abhalwe ngabantu bebaningi belokhuza ngoba umuntu oyedwa uyabe efaka angaphuma lokwakhe cabango wakhe but abantu nxa behlangene bebaningi kuba ngani kuseduzane lama original so ngezinye indlela kumele uxeganisa amaBhayibheli achiyeneyo njalo ekutranslating lapha ke ngithi kancinyane ukuthi ufunde ama-original languages wona ngokwawo kuyakuncedisa ukuthi uzwisise ngcono lokuxeganisa amaBhayibheli kuyakuncedisa ukuthi uzwe ngcono ngoba nxa kutranslatewa laphana kulamanye amabala abevele engekho kulimi oluthile kuyafana nisibonelo nje esilula abantwana abafunda esikolo bayakwazi ukuthi xa ngikhuluma nge-photosynthesis isindebele asilabalo photosynthesis yes so ngezindlela nxa iBhayibheli lalibhalwe ngesiGreek ngesiHebheru
ngesi-Aramaic kulamabala amaningi kulezo ndimi akuma cultures amasiko alezo ndimi angekho kwezinye indimi. Okay. So amabala ngikhona nxa ku translatewa liyaswelakala ibala bese kufakwa ibala elisupplywayo kuphela ebelivele lingekho. Iyalahleka yini ke Tshuma incazelo kumbe udaba luyalahleka yini oluyilo lokuqala khonapho ekucishileleni kuhumutheni kusuka elimini lokuqala nqa sokuswelakala amanye amabala athize kuyalahleka yini imessage sokungena kolunye ulimi? Engakutsho ukuthi ayilahleki ngibona ngani uSitsha. Okay. Right, maybe ngincedise khona lapho engxenye abanye bangagcina sebesithi hayi kusho ukuthi ke iBhayibheli kasingeke silethembe ngoba kasilibalanga ngesiGreek kasilibalanga ngesiHebheru whatsoever. Ifisa ukuthi nginike ke assurance yokuthi amaBhayibheli esilawo ikakhulu kwawesilungu la kade qanjwa umfundisi uTshuma laphana iKing James version NIV aseduze kangaka lencazelo funa yolimi lona lolo iBhayibheli alivele libhalwe ngalo njalo singawathemba ekutheni ayaveza lokhu okudingakalayo ukuthi umuntu asindiswe ngakho. Yezinye indlela enzama ukuveza ukuthi kasingawalahlelini khatshana kasiwaxeganiseni nje sibone ukuthi eliveza kubaluleke yiliphi eliveza lingani liyachiya yiliphi kodwa sisifunde nje amaBhayibheli ngokwehlukana kwawo nama versions ngokwehlukana kwawo. Siyabonga sithi ukuthi sihambe kuhle lesikhathi sethu. uPaul nangu lapha uyatholakala esese-Athens usuka edolobheni elithile afika azohlala azolinda lapha eAthens elindele uTimothy loSilas. Nxa elokhe border phakathi edolobheni laseAthens abesenanzelela ukuthi abantu laba bayakholwa laba bakholwa into eziningi balemkhuba eminingi balezithixo balezithombe aqalisa ukuxoxa labo aqalisa ukukhuluma labo simthola esese oqaqeni lwase-Imazhill sekukhulunywa kakhulu ngelizwi likaNkulunkulu. uPaul ukhuluma kakhulu agcile asuke lapha abakhona enanzelela ukuthi abantu laba bakholwane egcila esuka khona lapha abakhona ebasusa lapha abakhona ebadonsela lapha abanjani abangakwazi khona. Ake ngikuhlanganisele ukuthi iBhayibheli leli lizwi leli sihlangana lalo okuningi kwalo kulotshwe kakhulu kuculture ethile ngesikhathi esithile Sitsha ebantwini abathile. Pho singalithatha njani ilizwi likaNkulunkulu leli nxa lilotshelwe abantu abathile ngendlela uPaul laye ayisebenzisa ngayo ukuthi lichithekele kwamanye amasiko alamasiko lemkhuba echiyene lezikhathi zeBhayibhelini. Ngithemba liyeza ukuthi ngizama ukuthi singalisebenzisa njani iBhayibheli ukuthi lifinyelele bonke abantu ngamasiko abachiyeneyo. Sinanzelela futhi njalo ukuthi abantu bonke bawile abantu bonke banjani bonile ukuthi ekusebenziseni iBhayibheli kubafinyelela lingabancedisa njani ukuthi babe lokudlelano loNkulunkulu ngendlela elibuye liyiyo yona. Nxa nanzelela laphana nxa sibala kumsebenzi ngo-17 sisuka kuvesi ngo-16 sisiya kuvesi 32 loba singeke sikubale kodwa ngibona kulandiswa ngoPaul esedolobheni le-Athens kakhulu. So esedolobheni le-Athens uPaul uyahamba ehholo okuthiwa iMazhill lapho axoxa khona lezihlakaniphi lezi ezamaGreek. Mina okundithathekisa kakhulu ukuthi uPaul utshengisa ukuzwisisa amasiko amaGreek esizwe samaGreek. So esingakugcizelela kakhulu ukuthi abafundi beBhayibheli lobo ungeke ube yi-expert yama-culture achiyeneyo kodwa ukuthi ube kwazi isiko labantu. Like nxa ngibala iBhayibheli iTestament elidala ukuba kwazi isiko lamaJuda ukuba kwazi isiko labantu okwakubhala ibhuku elithile mhlawumbe uPaul wayebabhalela incwadi ethile ukuba kwazi ukuthi edolobheni kumbe lidolobho leKorinte impilo yangikhona yayinjani iculture yangikhona yayinjani kuqhakathekile kakhulu ukuthi ngizwisise imessage yakhe. Okay.
kunjengesibonelo esiphiweyo lapha esifundweni lapho iBhayibheli nxa lilotshwa umlobi esithi yena uMoses uthi yena uNkulunkulu esenza inhliziyo kaFaro yaba lukhuni kusiko lesiJuda nxa beloba bathi bona lokho ovume ukuthi kwenziwe wena ukwenzile ngezindlela they were saying uNkulunkulu was responsible for allowing ngokuvuma yes ngenxa ukuthi uvumile kuthi ukuthi nguNkulunkulu uselomlando esikweni lawo so kusenza ukuthi umuntu obala namhlanje enxa yekusiko lethu mase sibala namhlanje sesizibuza ukuthi kanti manje uNkulunkulu wayengenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni njani ngemva kokwenza inhliziyo kaFaro ibe lukhuni aphinde futhi amjezise sesibone ngani uNkulunkulu lo ngani uNkulunkulu unfair ngezinye indlela ngengeze khona phana kumfundisi uChuma yeah akuvezayo ukuthi nxa sizazwisisa umbhalo kasibuyeleni kuloko esingathi thina ibackground kumbe isisusa sendaba ukuthi kanti vele kuqalisele ngaphi njalo abantu laba elobu umuntu lowalobayo kuyini ayekuzwisisa ngabantu ayekhuluma ngabo kumbe ngesetting esingathi ngesiko elalikhona ngaleso sikhathi so ke umbuzo ongaba khona ngokuthi phoke nxa sikhuluma ngesiko leBhayibheli isiko leBhayibheli lona kambe is it limited yini lingama yini ngesiko elilodwa funa sithi isiko lesiJuda lime khona lapho ngifisa ukuthi ngithi mina isiko leBhayibheli is cross cultural ngezinye indlela nxa sizafunda iBhayibheli yebo uqathele ukuzwisisa ibackground kodwa ke nxa sesibuya kuloko esithi application sesidinga ukuthi sichasise iBhayibheli kumele silichasise singela siko eseyemekilo kodwa sizwisisa ukuthi liya apply loba kungapi lapho esikhona abantu kade bangaphi nginanzela ukuthi abantu basendaweni ezitheno umbuzo wembala abantu bangaphi sananzela ukuthi abantu basemasikweni abo angithi abantu basemasikweni akwesintu abantu basemabandleni amaningi achiyeneyo bakholwa bakukholwayo abantu bagcwele enkolweni eziningi ezitshiyeneyo abantu bakholwa izinto eziningi ezitshiyeneyo iBhayibheli lilamandla yini liyenelisa yini iBhayibheli singalisebenzisa yini iBhayibheli ukuthatha ilizwi kumbe amazwi eBhayibhelini Tshuma lilotshwe ngendlela elalotshwa ngayo ayenelisa ukuthi ayichithekele ebantwini bamasikweni ebantwini abakholwa izinto zesintu lilamandla yini iBhayibheli ukuthi lichithekele ebantwini esingathi baku secular society abazikholelwa nje abaziphilela nje bengela kumbe loba wina abakukholwayo liyaphuma yini lapho likhona libe lamandla ukuguqula impilo zabantu besendaweni ezitshiyeneyo mbona ngani isibonelo sika Paul khona phana eAthens ku chapter 17 ka yemsebenzi siyananzelela ukuthi uPaul wayezwisisa amasiko awesiGreek lokho sikunanzelela ngokuthi nxa engena edorobheni leAthens umuntu wangikhona uyananzelela uyakhangela lapha lalaphana ilihlo lakhe liyagcwala zonke indawo ukuze azwisise indawo lapho ayemela ukuthi uzachumayela khona uthi nxa ebhodisa amehlo akhe abesebona ilathi altar eyayibhalwe kuThixo ongaziwayo so sibona nxa esechumayela lapha nxa eqalisa intshumayelo yakhe uyabathatha abantu kulokho ababevele bekwazi ebase kulokho ababengakwazi anti ama-teacher batsho njalo nxa befundisa ukuthi you start from the unknown and proceed to the unknown so into ababeyazi ilathi lelana nikelwe kuNkulunkulu ongaziwayo so uthi yena lo uNkulunkulu elimkhonza njengoNkulunkulu ongaziwayo nguye uNkulunkulu odale izulu lomhlaba so icreation indalo babeyazi abantu labantu uNkulunkulu ongaziwayo babemazi so yikho kuqhakathekile ukuthi ngibe ngizwisise amasiko awabantu ukwenza ukuthi nxa
sengilethe ivangeli ngisebenzisa imizekeliso abayizwisisayo ukuze bathathe lapha abakhona ngiba introduce kuJesu. Siyabonga. Inanzelela futhi nxa sifunda ukuthi kuloku ngizama ukudinga ibala enye ngalisebenzisa lesintwini lesindebeleni kulalokho esingathi ngama analogies kumbe ukuhambelana esingakuthola eBhayibhelini. Undodo othile ubaba lo Sitsha kuthiwa nguRichardson nxa waye engummissionary engumvangeli elizweni lase Western New Guinea uyafika esigabeni lapho ananzelela okwabanzima ukuthi angene ebantwini labana abachumayeze bezwile izwi likaNkulunkulu, kodwa wasenanzelela ukuthi ubuqili kwakunyenye into eqhakatheke kakhulu kibo ababeyiphakamisa ukuthi nxa umuntu esenza ubuqili babembona njengeqhawe. Wasenanzelela ukuthi kwamanye amalanga nxa wayekhuluma indaba kaJudas Iscariot esethengisa uJesu bethaba kakhulu batshaya izandla ukuthi ya uJudas wayeyindoda, uJudas wayekwazi akwenzayo ngenxa yokuthini ubuqili kibo babekuphakamisa kakhulu. Ngizama ungena ngayo indlela naliyana wasenanzelela ukuthi alright abantu laba nanku abakuphakamisayo, nanku abangathi bayakuthanda kakhulu. Wasethola indlela yokubana angabafinyelela njani abantu laba esenanzelela ukuthi kulezinto kusiko labo ezingathi bayazithanda, bayaziphakamisa, bayaziqinisa kakhulu. Wangena ngazo kwabalula. Ngicizela khona kochuma ukuthi kumasiko athile kulezinto ezikhona esingangena ngazo. iBhayibheli elingenelisa ukuthi lingene ngoba liyenelisa ukungena kumasiko wonke. Pho sithini ke ngemvelo yethu njengabantu? Siwile akula mhlobo ophakeme kulomunye, akula mhlobo ongcono kulomunye. uPaul eAthens lapha ikwazama ukugcizelela kumaGriki la ukuthi hayi bantu akula mhlobo ongcono kulomunye, akula mbalo ongcono kulomunye, akula limi kumbe akula ndimi ezingcono kunjani kulezinye indimi. Pho thina njengabantu abanjani abawileyo nxa siwile sonke singaphansi kwesona singahamba sikhangele uJohane lapha uyayigcizelela indaba ukuthi sonke siwile. Indaba kababa lo owayesiphofu Sitsha, uJesu amvula amehlo esenzile udaka wakhafulela waninda emehlweni. Nxa esebuzwa uthi ngisiliswe mbani, uthi ngisiliswe nguJesu angithi bambuze badingisise labaFarisi kuze kufike esigabeni lapho uJesu athinta khona ngobana ilizwi lakhe lize ukubana lizovula amehlo eziphofu livale amehlo alaba ababonayo. AbaFarisi Tshuma bayosithi hawu so uthi ukuthi lathi siziphofu. Uphendula athini uJesu? Akuyithinte Tshuma indaba nali ukuthi ukuwa kwethu sithini simi ngaphi ngelizwi likaNkulunkulu ikakhulu kuweni kwethu our sinful nature nxa sikhangela ukuchasiswa kweBhayibheli. AbaFarisi bathi uthi ukuthi lathi siwile. Kulezinye izono kumbe ngithi mina imvelo yethu yesono iyangenela lekuchasisweni kweBhayibheli ukuthi nxa kuyikuthi ulutho oluthile andufuni ukulwenza enxa yemphila ngokutshontsha. Nxa iBhayibheli sikhuluma ngokutshontsha kuyichasisa kwami kansoze ngichasise ngendlela elivele liyiyo yona. Okay. So kulezona ezithile eziqanjiwe lapha ukuthi ipride ukuziphakamisa. Ngingangena ekuchasiseni iBhayibheli ngilokuziphakamisa kwami. Ansoze ndichasise kuhle. Kumele ngilande iBhayibheli ngokuzehlisa. With a sincere desire to learn. Ngile sifiso sokuthi ngifundo kuyintando kaNkulunkulu ukuzehlisa njalo lokukholwa konke khonokho nxa kuhlangana kwenza ukuthi ngizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. Ngoba imvelo yesono iyala ukuthi ngithathe ilizwi njengoba linjalo, iyabe ifuna ukuthi mina ngilifake ngendlela yami. Okay Sitsha uthini ngakho lokho ukuwa kwethu lokuchasa ukuthi iBhayibheli selamukela njani? Maybe ngiqalisele laphana ekutheni iBhayibheli kambe lingasetshenziswa yini
funa la kuma circles lapha abantu abangakholwa khona lingasetshenziswa futhi liya apply kakhulu. Nginganika umfanekiso ngumzekeliso emthethwandaba eminingi iBhayibheli bayalisebenzisa. Okay. Aba imithetho eminingi abantu abehlulelwa ngayo nxa ungayidingisisa kuhle uzathola ukuthi iseBhayibhelini nje imithetho enjengokuntshontsha enjengokufeba nje konke lokho okuningi esingakhuluma ngakho uzathola ukuthi konke kusifisela eBhayibhelini. Nxa sesikhuluma ke ngemvelo yomuntu wesono kulula ukuthi ngengqondo yethu yesono sichasise kubi ngitsho leBhayibheli ngenxa ukuthi ngenxa yesono ingqondo zethu sizaba altered sekunzima ukuthi sibe le scope yokuzwisisa ngendlela uNkulunkulu ayevele asidala siyiyo yona. So ke kuyatholakala ukuthi umuntu achasise kubi imbhalo ngenxa yakhona lokho. Sibese sinanzelela njalo ukuthi isono siletha futhi ukuthandabuza okuthize nxa sesifika ezintweni uNkulunkulu angazenza. Khona lokho kube sokudala futhi ukuthi kuphazamise ukuchasisa kwethu imbhalo. Nxa into ngiyithandabuza ngingayikholwa ukuthi ingabe iliqiniso, lanxa sengizama ukuchasisa ngiyawuchasisa ngendlela lana lokuthandabuza phakathi. Yikho bona namhlanje silama denominations amaningi ngoba abantu abaningi bazama ukuchasisa iBhayibheli ngendlela yena azwisisa ngayo hathi lokhu iBhayibheli elikutshoyo. Siyabonga Sitsha. Isono silimazile imkhumbulo yethu. Salimaza ukucabanga kwethu, salimaza ingqondo zethu kangangokuba na thina ngokwethu nxa umoya engcwele engangenelanga kunzima ukuthi iBhayibheli silichase silizwisise. Sekudinga umoya engcwele ukuthi asithungamele, asikhokhele ukuthi sizwisisise ilizwi likaNkulunkulu. Njengoba khona kwelikutshoyo bafundisa ukuthi kwesinye isikhathi kuyavuka isono phakathi kwethu, kuvuke ubuyithi phakathi bethu bese sifuqela ilizwi likaNkulunkulu eceleni. Nanka amadoda la encwadini kaJohane ngo-12:42 abanye abathungameli bebandla laba okuthiwa kwabanzima kibo ukuthi uJesu bamkhonze even abantu bekhangele. Kwabanzima ukuthi bamamukele la phambi kwabantu yebo enhlizweni zabo, kodwa ngenxa yokuthi bathanda udumo lwabantu, bathanda ukuthi baphakanyiswe ngabantu, kwabanzima ukuthi babe lokudlelwano obuqotho obupheleleyo loJesu ngenxa yokuthanda kwani, ngenxa yokuthandwa ngabantu. Akutsho mbijana lapha Tshuma bese nginikela kuSitsha ukuthi pho ke ukuchasisa iBhayibheli kuqhakatheke okunganani, indaba kuqhakathekile ukuchasisa kumbe ukuhumutshela imibhalo ngendlela eqondileyo nxa kuyikuthi kuzamele sibe ngabantu abalobudlelwano obuqotho loNkulunkulu sibe kwaze sikukholwayo, indaba kuqhakathekile. Okay. uJesu yena ngokwakhe simbone echasisa iBhayibheli kuLuka 24 iverse 27. Yeah. Lapho ebonakala echasisa iBhayibheli kubafundi bakhe. uJesu yena ngokwakhe wachasisela abafundi bakhe iBhayibheli. Kutsho ukuthi ukuchasisa iBhayibheli kuqhakathekile. Then kule verse leyana ekunehemiya 8 verse 8, iverse leya ikhohlakala lula nyayithanda ngoba Nehemiya 8 iverse 8 ethi yona bafunda ebhukwini lomthetho balenza lazwakala banika umutsho empilweni zabantu wonke umuntu wazwisisa. So ilokhu iverse leyana ithi ukuthi kababalanga kuphela akwenelanga ukuphonga ubala iBhayibheli linjalo. Okudingakalayo ukuthi lichasiswe ukuze abantu balizwisise. Iculture yalapho kokukhulunywa khona iphume kuze kuphume khona kokuyikudla kwakomoya abantu bakhule kokomoya. So kuyadingakala ukuthi iBhayibheli lichasiswe. Mina engxenye bengingakukhuthaza kubalaleli kakhulu ukuthi kwesinye isikhathi imvelo yesono iyangenela yenza ukuthi nxa usiyathatha iBhayibheli uyalibala uzibone usulele. Okay.
kodwa umuntu uyathole ebukela imovie kuye kube semadaba kakhulu for an hour 2 hours ebukela imovie ungakhangela lesikhathi esisiqeda ku WhatsApp lesikhathi esisiqeda eBhayibhelini uyakubona ukuthi imvelo yesona iyangenela ekuthipha so ngicabanga ukuthi mina alibani iBhayibheli besingazinika isikhathi sokuthi siyibale sibili sizwisise sichasisele abanye izimilo zethu bezingaguquka kakhulu singakayi kusitsha kusipha nsile labani Chuma njengabachumayeli labachumayeli abasilaleleyo abasemakhaya labasendaweni ezitshiyeneyo ikakhulu khona kokutshoyo ukuthi nxa singalibala abantu bazathola ukhona kanye uNkulunkulu afuna ukubana bakuzo kusipha nsile labani njengabachumayeli kuyadingakala ukuthi umchumayeli abale iBhayibheli ahlafuna azwisise iculture yepassage ayibalayo ukuze nxa enika abantu ukudla abantu babe fed ayikhona lokhana ukuthi umuntu yabe ukuthi the Greek word says this and what lokhana izigqoko zangaphakathi nxa ukubalile kuhle lokwi-Greek kwakho wabala konke kuhle wazwisisa nxa usukhuluma ngolimi oluzwakalayo abantu bayezwa ukuthi hey lapha siyafika kuyenzakala yini sithi ukuthi abantu bagcine bejikelwe nje lanxa uhlezi ulalela uzwe ukuthi lapha kodwa hayi lapha kuyakhulunywa nje kodwa kuyenzakala yini ukuthi njengomchumayeli njengabachumayeli abantu baphonga ukuphiwa nje amazwi angazange adingisiswa angazange ajulwe kwesinye isikhathi abantu bagcine bethola incazelo ezingasizo bazamukele ngoba bengazange ingxenye bona benelisa ukuthi bazingenele njengendlela umchumayeli angabe ngene ngayo kuyenzakala yini njengabachumayeli sifike kusona sisilingo sokupha abantu nje singazange senze justice sibile elizweni likaNkulunkulu lokho kuyenzakala njalo kwandile izikhathi eziningi lapha abantu abafunda khona iBhayibheli yena ehlule ukulizwisisa engalizisanga enjalo abesechasa ngeyakhe indlela abesekuthatha kunjalo akunike abantu yiko sithi ke namhlanje uqhakathekile njengabafundi beBhayibheli number 1 ukuzwisisa ngendlela efaneleyo ngezindlela ukuchasisa ngendlela efaneleyo imbalo ozakwenza ukuthi sichasise ngendlela efaneleyo nazi into omele ukuthi sizinanzelele right kokuqala kumele ukuthi sizwisise kwawuthinta futhi umfundisi Chuma yakuphinda number 1 sizwisise ukuthi lokho engikufundayo kambe yipoetry yini kungaba yinkondlo yini kungaba yimbali yini kungaba yisiprofeti yini kungaba yilokho esingathi yiprose kumbe ulimi nje ukuloba nje okuthize ukudirect angithi so ke nxa ngingacazulula khona lokho kuzaba lula ukuthi nxa sengifunda iBhayibheli kube lula ukuthi ngisakhathesi ngifunda isiprofeti nxa ngifunda isiprofeti sichasiswa ngalindlela khathesi ngifunda inkondlo nxa kuyinkondlo izwiseka ngalindlela and so forth so ke njengabafundi beBhayibheli engakukhuthaza lapha esikhona ukuthi ngasifundeni iBhayibheli futhi sicele umoya kaNkulunkulu ukuthi asincedise ukulichasisa ngendlela efaneleyo siyabonga siyabonga sithi so kuthi ukuthi nxa ngingadobha ivesi engasiyo eBhayibhelini ngilakho ukuthi ngitshela abantu udaba olungasilo sengithethe ivesi uPaul uthi ukhuluma ngokweluka izinwele ukuthi omama uthinta lokuthi bangaze beluka izinwele ngalindlela ngizama ukugijima nje phezukwayo lapha kulendlela ayibeka ngayo not with the plaited hair lani kwesinye isikhathi ngingayidobha ivesi liyana ngigijima ngayo kube Chuma ngigijima ngayo kube Sitsha ngingazange ngizwisisise ukuthi kade uPaul khona apha nxa wayelobelobani ngasikhathi bani kutheni ngilakho ukuthi ngicine ngimise eminye imithetho lemkhuba engasiyo eyagcina iphambanisa ukukholwa kwabantu kodwa ngingavele ngizwisise ukuthi kade nxa wayekhuluma ngakhona uPaul kade wayekhuluma labo bani kwakutheni kwakwenzakaleni kwakulesehlakalo bani esenza ukuthi azabhale alobe ngalindlela kuyancedisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liphume njengoba linjalo abantu bamukele okukaNkulunkulu njengoba kunjalo inzima lindaba bafundisi kodwa inhle siyambonga uNkulunkulu ngalokho asenzele khona
ngosuku lwanamuhla ukuthi ukuthi indaba le yokutolikwa lokuchasiswa lokuhumutshwa kwelizwi likaNkuluNkulu ile mphumela kakhulu ekukholweni kwethu, iyasakha njengabantu, iyasakha njengebandla, njalo futhi ile mphumela omkhulu kuthumo lwethu njengebandla. Siyalikhuthaza ke balaleli, siyalikhuthaza babukeli elisemakhaya, lena abantu abadala, labantwana, lani lonke ukubana asingeneni ilizwi likaNkuluNkulu, sizithulule thina, sichiye konke singabe silakho eminyango nxa singena ilizwi likaNkuluNkulu. uThixo kube nguye okhuluma lathi, asiphe okufanele sikuzwe elizwini likaNkuluNkulu. uNkulunkulu alibusise abelani, sihlangane kuviki elizayo njalo singabaphileyo. Sizacela umfundisi uTshuma uzasikhulekela sivale isifundo sethu. Asikhulekeni. Baba osezulwini, siyabonga umuso ongaka ukusithungamela kusona isifundo esikucelayo ukuthi ekufundeni kwethu engani umoya engcwele engagcizelela konke esikufundileyo abesedali inguquko empilweni zethu bese silungela umbuso wakho ozayo. Sikhuleka ngegama likaJesu Kristu. Amen. Amen.